Itu nggak apa-apa, cuci aja. Cuciin aja, nggak apa-apa, mandiin kalian. Ajamnya jauh, hei. Hah? Nggak ada. Itu kena rambut aja nggak apa-apa. Mama Dil. Mama dia suruh cuci, Pak. Ya, ntar aja, biarin aja dulu biar puas ya mandinya. Oh, dia. Habis kotor semua, ya Allah. Seneng banget. Ntar tuh, ntar aku mana apa? Tuh dia, wahai kakak, naduhin. Khaira, sini dong. Duduk aja ni Rinan. Duduk le nah. Budung. Betul duduk dah hai.
Ajam. Awas, awas, awas.